Күгәрсен районы Ходайбирдин авылында Кыпсак ырыуы башкорттары дөнья көтә. Авылдың борынгы атамаһы Бесәнсе авылы. Арзаклы дәүләт эшмәкәре шәһид Ходайбирдин хөрмәтенә ул Ходайбирдин дип үзгәртелгән. Ходайбирдин авылы кешеләре бердәм, тату. Чөнки улар ут күршелек, күрше менән тыныс яшәү йолаһына айруса игътибарлы. Безнең авылда элек-электән ут күрше булып яшәгән кешеләр байтак. Авылдашларыбыз тату яшәргә тырыша. Чөнки күрше менән тату яшәү безнең башкорт халкында элек-электән бик мөһим булган. Авылда яшәгән 3 хатынга якташтары олы ихтирам менән карай. Мәгафүрә Ходайбирдина, Нәфига Ямгурова, Фирдәүс Ихсановалар улар. Чөнки улар ут күршеләр. Авылдың яшенә картына өлгү булырдай тату күршеләр. Мәгафүрә апай Ходайбирдина бәйләм остаһы. Кем өчен бәйләйем? Иң башта күршеләрем өчен бүләк әзерләйем. Уларга мин ни бирһәм дә аз. Бик рәхмәтлемен, бик ризамын ди ул. Карале, әни моны кызларга калсан ошолай тикле өйрәтеп өлгердем. Хатта оста итеп бәйләп утыралар иде. Күргән явын алып тора хатта эшләгән эшләре. Кызлар оттырлар, тиз оталар. Әйткән бер үзләрендә отып алып торалар, эшләп тә баралар уже, ирәнеп тә баралар. Хатта үземнән артык эшләп куя кайһы берләре. Һәммәгез битәгез я. Ай бу, мен кызган вакыт килмәгән кеше калмаган. Әйдә, әйдә, утыр. Инде безгә кушыл бергә. Кушылам дип киләм. Рәхмәт. Әйдә, утыр. Эшләрегез уң булган. Әйдә, бергә булган. Һез сәлтәр бәйләйһегез. Без яшь чакта шәл бәйләдек, дәскиләр бәйләдек. Матур кызлар. Ни эшләйһегез кызым? Нимә бәйләйһегез? Кызларны осталар безнең үкшәгә басып киләләр, яһәт өйрәнәләр, яһәт безнең менән бергә эшләйләр. Мына ике күршемнең кызы сәпсим нык остардылар. Хатта утыргыч авылларында шапылдатып бәйләйләр, ул йогысларында бәйләйләр. Мына бу элек сарал күршемнең кызы тоже оста матур белән яһәт. Булар да монда якында гына торган күршеләр. Бул эшләү нык файдалы. Күңелдән йылыһын алып эшләгән эшләрдә кийһәңдә файдалы нык. Һаулык өчен дә файдалы тиләр. Менә мамык кәзәшәлләре авырган сакта температура булганда ябынып ятһаң тирләр, температура төшә. Кыш көне өшегән сакта һин аркаңа гына халып утыр, шундук йылынып китәһең, кыштан өшеп керһәң. Эй, әнием бәйләгән шәл дип күңелгә йылы булып китә хатта. Шул тикле әниемнең йомшак куллары тигән шәл кадерле. Әниемнең нинди күзең явын алып торганына утыргыз япмалары, кәпешкеләре, менә мамык шәлләре. Сез шулай өйрәнегез әниемдән. Исән сакта. Менә шулай анан үзегезнең балаларыгызга, киләсәк буыннарыгызга өйрәтегез, Алла бирһә, яме? Әлеге тормыш бит. Кофтага кирәк. Өйрәнергә кызлар килеп ана шулай һәргә өйрәтермен кофта бәйләргә. Әйдәгез әле без карап торыйк, кызлар. Һунай галыйгызларны. Нәфига апа Ямгурова тормыш иптәше вафат булгандан һуң унан калган атты бөтермәенсә асрай. Шулай хәер да тота ул һәм күршеләренә һөт, каймак, корот итештереп тора. Күрше хакы тәңре хакы. Урын һайлама, күрше һайла тидәр. Күршең һуқыр булһа, бер күзеңде кыс. Күршең яман булһа, үҙеңдән күр тидәр. Күршем үҙемдән яхшы булһын, үҙемдән бай булһын дип теләргә кирәк, ди башкорттар. Фирдәүсеңгә, яланга килгән синең йырыңды тыңламаса кайтмайбыз инде. Бер йырлап ишеттер әле безгә. Йырлайым, тыңнагына кояш байыган сайырларга малды. Түлгә тавыш юк. Самауырлар кыйдым, сәйләре калдым. Мәскәүләрдән килгән байларга. Искәйләрем тулы утлар яна. Тик самауыр түгел шул кайнарга. Искәйләрем тулы утлар яна. Тик самауыр түгел кайнарга.
Ут күршеләр бер-берһенә һәр вакыт изге теләктә. Күршенең юмартлыгы, тыныслыгы, итәгатьле, ягымлы, бигрәк тә эшһөяр булуы икенсеһенә лә йоға. Фирдәүс апа Ихсанова үҙенең игътибарлы, йомшаҡ һүҙле булыуы менән ауылда билдәле. Ул күрше тирәһенә, бигерәк тә ут күршеләренә иң беренсе кәңәшсе, йыуатыусы. Нинди генә эш сыҡһа ла, күршеләренә һәм туғандарына ярҙамға йүгереүсе ул. Тату булығыз, берегез ярҙам итеп, бәләкәй саҡтан ташлаһаң, үҫкәс, олайғас та шулай китә ул. Без шулай үҫтек үҫкән ваҡытта. Без һуғыш ваҡытында аслыҡта үҫтек. Балтырған, тапмай торғайныҡ яҡын тирәлә. Үләнгә, әллә ҡайҙарға бара торғайныҡ. Ана көнгәк башына менә яза торғайныҡ, ас кейеп, тоҡса ясап. Бына хәҙер Аллаға шөкөр. Нимә теләйһең, шуны ашайһың. Инде ил шулай булған. Донъялар шулай матур, имен торһон. Һуғыш, аслыҡ, афәтләрен. Без күргән яфаны Аллаһ Тәғәлә киямәткә күрһәтмәһен. Уйлаһам, хатта уйлап китерлек. Бына хәҙер Аллаға шөкөр. Балалардан изгелек күреп, пенсия килә, рәхәтләнеп йәшәп ятабыҙ. Айраныбыҙ да бар бит әле беҙҙең. Айраныбыҙҙы онотмайыҡ. Әйҙә ҡыҙҙар эшләгәнмәк, йүгереп эшләгәнмәк, йәнә етешегеҙ ҡыҙҙар барыһына ла. Рәхмәт, барығыҙға йүгереп эшләшегеҙ, ярҙам иттегеҙ Нафиға инәйегеҙгә. Фирдәүсеңә китер һиңә лә сәй яһайым, бир. Булды, етте. Китер, бир. Эшләнем мин. Ярар. Заманында эшләнегеҙ инде етәрлек. Эшләнек, белән бесән эшләгән. Йүгереп бер-бергә хәйер ҙә һауҙыҡ беҙ ошо Фирдәүсеңгә күрше менән. Ҡаҙан белән. Күрше булып йәшәнек элек-электән. Егеттәр, һеҙ яман молодец булдығыҙ әле. Отты матур итеп, хатта оҫта итеп ектегеҙ. Әней, нишәй, без әнде эшләп, әҙерәк, әллә тиябеп ҡайтабыҙ мәллә? Тиәйбеҙме? Хәҙер малҡай, бесән тиәп, матур итеп, ҡайтабыҙ. Башҡорт халҡында күршеңде хөрмәтләү бик ныҡ ҡуйылған боронғо тәртип. Шуға күрә лә башҡорт еренә килеп ултырған башҡа милләттәрҙе башҡорттар күрше итеп ҡабул иткән. Уларға ышаныс, йәлләү менән ҡараған, ихлас ярҙам иткән. Матур ҡыҙҙары, уңған килендәре, таң йондоҙҙары, барыһы менән матур беҙҙең тыуған яҡ. Һеҙҙе маҡтап ҡына йырҙар йырлар саҡ. Барыһы менән матур беҙҙең тыуған яҡ. Һеҙҙе маҡтап ҡына йырҙар йырлар саҡ. Хеҙмәттә лә элегер шат йәшәй халҡым. Теләктәре изге, күңеле ялҡын. Бер килегеҙ әйҙә ҡунаҡсыл яҡҡа. Гүзәл еребеҙгә туған яғыма. Бер килегеҙ әйҙә ҡунаҡсыл яҡҡа. Гүзәл еребеҙгә туған яғыма. Гүзәл еребеҙгә туған яғыма. Ошо йола, ошо ут күршеләр йолаһы нәҫелдән нәҫелгә күсеп оҙаҡ дауам итһен. Үҙемнең башҡорт халҡы өсөн ҡыуанып, ана шундай йолаларҙың йәшәүе беҙҙең өсөн мөһимдер дип уйлайым. Күршенән әйләнгән һайын күрше йүгерәбеҙ ҙә керәбеҙ, ул беҙгә керә, бен аңа керәм. Йомош баһала керәбеҙ, йомош баһала кереп һөйләшеп ултырып сығабыҙ бит инде. Сәй эсәбеҙ, менә өсөбөҙ ошо өс күрше бергә һәр ваҡыт. Постоянно йома көннәре бигерәк тә, йоманан ҡайтышлай уҡ менә күрше Нафиғаға кереп сәй эсәбеҙ, ҡоймаҡлап торып, тәмләп торып, баллап, вареньелап сәй эсәбеҙ һәр ваҡыт, аның өҫтәрендә өҙөлмәй. Һәр ваҡыт шулай. Күршенең иң һәйбәте, Аллаға шөкөр, менә ҡыуанып йәшәйем мин ошо күршеләремә. Бик бәхетлемен дип уйлайым. Ошо күршеләремнең иҫән-һау булыуына, ошо бергә йәшәүемә. Аллаға шөкөр. Әле инде Хоҙай беҙгә һаулыҡ биреп, алдағы ғүмерләрҙә ошо бергә йәшәргә насип итһен дип теләйем инде. Тәүлә күршенән бел тигәннәр. Шунан урын, шунан кисеп халыҡ эшләгән шулай. Ярты донъя, күрше әүәл ҡунаҡҡа барырға булһа, туҡта, мин барам тип әйтә алмайым әле. Мине күршем ебәрер микән тигәннәр. Эйе. Бына күрше инде, Аллаға шөкөр. Бына Нафиға белән бик күптән йәшәйем. Был Мәғфүрә күршем белән дә әлегә санам булай йәшәйем. Аллаға шөкөр. Бер туғандар һаман йәшәйбеҙ, иншалла.
Тәруәс намазларына бергә барабыз, бергә кайтабыз, йомаларга бергә барабыз, бергә кайтабыз. Шуннан бер-беребезне сәйләр ичәбез. Кунаккала бергә йөрибез. Кайда чакырһалар без бергә. Алып уртаклашабыз, килешәбез, бишим узатып чыгабыз, Аллага шөкер. Иншалла. Авылыбыз әйбәт, бүтән халкыбыз шулай. Әйбәт, ипле. Ходай биреп берип кушканнар иде. Ходай биреп тора, Аллага шөкер. Нафига башлай. Аты бар. Мине утыртала, бүтән ашаган диләгем, бүтән җимешем. Әйдәгез баланга Мин ашай алмайм. Баланнарга барабыз, әлләгә дә яракларга, җиләкләргә барабыз. Ат ашап тора, без ябыз, күнәкләргә утырып, куанып кайтып китәбез. Әйткәннәр бит бурынгылар, күршең ярты дөньяң кит. Менә шул. Көрһәм әйдә, кер дип торалар. Сакаң барсык диярләр. Әйбәт күрсәләр әйтергә тиеш. Авырып кына булһын шул бергә яшәргә булган. Һау булайык, исән булайык әле, ауырмайык. Үз ягыма кайтам, ергә ятып, тыңлар инем шишмә һыуларын, тыңлар инем салгы тавыштарын, егетләрнең кураймыңдарын. Бүген дә күршелек юлаһы әүвәлгесә газиз, кадерле һәм абруйлы юла. Һәр кем күңеленән яхшы, ярдәмсыл, юмарт һәм изгилекле күрше турында хыяллана. Тату күрше булып яшәгәндәргә бөтә кеше хокланып, кызыгып карай. Ягыма кайтам, яланаяк, эзәринем шишмә. Күршелек традициялары ихлас хакланган Күгәрсен районы Худайбирдин авылында. Был юла ата-бабанан яшь буынга күсә. Алдагы көндәлә халкыбызның тормышын ямьләр, йылытыр ут күршелек.